tolongin gua, Met. Barang gua dipatok ular, Met. Oh iya, Dit ya. Ngapa, Met? Aduh, sakit banget ini, Met. Aduh, Ya, gua ikhlas dah ya. Ya elah, Met. Met, lu tega banget tadi, Met. Sakit banget gua. Aduh, sakit banget, Met. Mati dah gua. Lu tega banget, Met, sama gua. Aduh, sakit banget. Aduh, Met. Mati dah gua. Mati, Met, ya. Ahmed kemana ini orangnya? Mana kemarin gue ditinggal pergi sama dia. Untung gue cuma ke sebelah batang pohon. Tapi salah gue juga sih. Gue bilangnya kepatok ular. Tapi nggak bisa. Dia kan temen gue. Ngapain dia ninggalin gue? Kurang ajar. Gue harus bikin perhitungan nih Mas Ahmed. Awas lu, Met, ya. Tunggu lu, Met. Waduh, aduh, muka gua habis ditepungin, Mak. Ya elah. Tepung gua ditabrak berantakan. Mata lo kemana nggak dipakai? Ma yang salah ngapa jadi Makanya punya saya? mata jalan dipakai. Ma yang salah ngapa jadi saya? Gua minta ganti. Iya, saya ganti. Iya, buset dah gua. Gua Aduh, minta ampun, sama gua dah. Nih, Bocet 20.000. buset, Mak. Ya, Mak. Ya, Mak. 20.000. Berapa, Mak? Berapa? 50. Oh no. Buset galak amat sini, Mama. Ya ampun. Ampun dah. Gua istrinya gimana? Ya elah, itu Mama galak amat dah. Apes gua dibuatnya ini. Buset cemong Amet. Amet mana lu, Met? Gua mau mandi rumah Amet dah pokoknya. Lu tungguin gua, Met, ya. Awas lu, Met. Teto, lu mikiran gue kaya, mikiran hari deh ah. Cakep banget badan lu, Sato. Lu jadi keingetan Sigit ya. Gimana nasibnya Sigit ya? Bisa gue suruh, kalau barangnya timbang gue iket mah gue masih bisa. Dan ini gue suruh nyedot. Emang gue cowok apaan? Ya gitu, kalau emang lu udah kagak ada mah kata biar lu tentram dah di alam sono. Hah, Sigit. Git, kalau udah jadi setan aja Git. Tega bener lu sama gue. Udah jadi setan mungkin ngari-ngari lu datang kemari. PA. Gue udah ikhlas Git, kita kan udah beda alam. Ya elah, Amet, gua masih hidup. Tuh lu jadi setan aja pakai kebohong Git sama gue. Udah jadi setan kan udah dosa gitu, lu nambahin bohong lagi. Ya elah, dasar lu, Amet. Lu lihat kemarin, Met, nih. Lihat kaki gua masih nginjak bumi. Dasar lu, temen emang kagak pernah ada solidernya. Nah, lu kan jadi mati Git. Kagak, Met. Ya elah, lu memang dasar doain gua doang mati. Lah terus lu digigit ular? Dah, gua nginjek ranting. Lah itu kena anu gua dah, ngejelpat tuh bak ranting. Dah, emang dasar lu, kagak ada solidaritas banget sama gua. Itu muka lu jelek begitu kenapa? Dah, tadi gua kemarin, Met. Itu mama lagi jemur terigu. Ada tuh mama Jagger lagi. Lagi main nyelonong aja nabrak gua. Buat hancur lah gua. Begini jadinya. Emang dasar aja gua apes. Emang dasar lu seneng emang kalau Emang susah. nasib lu Git. Apes lu. Ampun. Udah sana lu bersih-bersih. Ya, Gua mau beli bubur ayam dulu. Ya, elah, Met, emang lu temen gua yang baik dah, Met. Ya, Ya. gua lagi lapar begini. Ya udah sana dah. Buruan ya, Met. Ya. Awas lo ya. Gua tungguin nih. A few minutes later. Aduh, Ahmed kemana lagi dia? Aduh, mendung lagi. Gak ada peluduk. Lama bener. Perut udah lapar.
Alhamdulillah datang juga lo, Met. Antri, gua lu udah ganteng aja gitu. Ya, namanya juga mau makan bubur ayam. Tunggu bentar, gua ambil piring. Jangan lu makan dulu, tunggu. Tungguin, Met. Met, piring, sendok. Ya elah, Met. Kenapa jadi kasih ke ayam sih, Met? Ya, lu kagak pinter-pinter gitu. Lah, emang kenapa? Lah bubur ayam buat siapa? Ya buat gue aja, Met. Lah gua beli bubur ayam buat ayam. Ya elah, Met. Gua lapar, Met. Gua nungguin lu lama banget. Dasar lu teman PA. Alah Sigit, gua masih salah aja sama lu. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare the passing glance. All just because